one. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Hello, parents and kids. My name is Teacher Evsel. I'm Teacher Grace. And I'm Teacher Barbie. Teacher Anna here. Ako naman si Teacher Kat. Kat, ako si Teacher Jem. And welcome to our Children's Church! Teachers, kanami, gali isang thank you song ngagin kanta ta para kay Lord, no? Matuod gid nga madamo-damo gid kita sa pasalamatan sa Ginoo. Ako, gapasalamat ka sa Ginoo kay ginbugtaw niya ko kagina sang aga. Ako! Gapasalamat ko sa Ginoo sa preska nga hangin nga ginhatag niya sa aton subong. Ako, thank you ako sa Ginoo sa ginhatag niya nga family kag mga friends sa akon. Ako, gapasalamat ko sa Ginoo sa pagpadala niya sang ianak nga si Jesus diri sa duta para masalbar kita sa aton mga sala. Amen! Dalayawon gid ang Ginoo. Matutom gid siya sa aton tanan. Kamo, parents and kids, ano ang gusto niyo nga pasalamatan sa Ginoo? Teachers, parents, and kids, let us take this moment to pray and thank the Lord for what He has done. Let us bow down our heads, put our hands together, close our eyes, and focus on Jesus. Let us pray. Amay namon sa langit, ginadayaw ka gidnamon subong nga adlaw. Lord Jesus, your love is so amazing. We want to thank you, Lord, for the life you have given us to love, care, and bless others. Ginoo, salamat gid kay maka-enjoy naman kami sang Children's Church today. Ubayi kami, Lord, paagi sa balaan nga espiritu nga maintindihan namon ang mga stories nga ihumlad mo sa amon. Be with us, teachers, kids, and parents who are watching together with us. In Jesus' name we pray. Amen. Wala pa ko kahambal kung ano ang akon ginapasalamatan sa Ginoo. Sige, Teacher Jem, ano ang ginapasalamatan mo sa Ginoo? Gapasalamat gid ako sa Ginoo sa pag-provide niya sa aton sang kalanon. Nom 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 nom. Pero, antes kita magkaon niya, ipreparahon ko anay ang akon mga tent. Wala ka pa tindog ila tent. Ako, wala pa ko, Teacher Evsel. Wala ka pa, Teacher Barbie. Kami pagid ni Teacher Kat. Si Teacher Ana pagid. Sige Teacher Grace and Teacher Jem, kamulang di anay bahala sa aton mga linuto Sige. Yes, sir! Okay, kita yang apat teachers mo patindog tanay ng tent. Sige, lakad Bye, lagi. Teacher Grace and Teacher Bye. Jem. Kamu di anay bahala. Bye. Kada Dinta Teacher magi, Kat. dinta. Diri, Dinta magi. diri. Bye. Ano pa gid ang inita i-prepare? Kinahanglan ta sang pinggan, may kutsara naman, may tinidor kag baso. Ari Teacher Jem, diin pa gid ang ibanta nga food. May ari diri marshmallows, may munchkins man di kag tiranapay. Amazing bala Teacher Jem kung paano ni Jesus ginpadamo ang tinapay. Gani! Parents and kids, nadumduman nyo ang aton istorya last week?
Kung nadumduman nyo, i-type nyo sa comment box para makita namon kung sino ang nakakuha sang insakto nga sabat. Nice! May ara agid man sang nakadumdum. Ang istorya nato nanligad nga si Mana parte sa 5 ka tinapay kag 2 ka isda. Nan! Very good! Malapit na lang sadto ang piyesta sa mga Judeo nga ginatawag nga piyesta sang paglabay sang anghel o kon ang Jewish Passover Festival. Pagtanaw ni Jesus, nakita niya nga madamo nga mga tao ang nagpalapit sa iya. Gani, nagsiling siya kay Philip kung sa diin sila makabakal sang pagkaon para makakaon ini nga mga tao. Amo ini ang iya nga pamangkot tungod kay gusto niya nga i-test si Philip. Pero sa pagkamatuod, may plano na nga siya nga daan kung ano iya nga himuon. Ensakto! Nagsiling si Philip sa iya nga sa kadamuon sang mga tao bisan gamay lang ang ila ihatag, ang 8 ka bulan nga sweldo sang isa ka tawo kulang pa nga ibakal sang ila pagkaon. Pero nagsiling ang utod ni Peter nga si Andrew nga isa man ka sumulunod ni Jesus nga may bata diri nga lalaki nga may 5 ka tinapay kag 2 ka isda. Pero ano ang pulos ni sa amo nga kadamuon sang mga tawo? Nagsiling si Jesus nga papungkuon nila ang tawo kaging papungko man nila ini. Kay hila mo nun man to ang lugar. Ang mga lalaki pa lang 5,000 na nga daan. Abaw! Sa pagkadamo-damo sa mga tawo, Teacher Jem, 5,000 gid. Gani, Teacher Grace. Basi ako pa lang makaubos na sang 5 ka tinapay. Ano gani ang ginobra ni Jesus sa tinapay? Ginkuha ni Jesus ang tinapay kag nagpasalamat sa Diyos. Kag ginpanagtag niya ini sa mga tao nga ginpapungko didto. Amo man ang iya ginhimo sa isda. Kag nabusog sila tanan. Sobra sa 5,000 nga tawo ang nabusog. Ka-amazing, no? Gamhanan gid ang aton nga Ginoo. Amen! Pagkatapos nila kaon, nagsiling si Jesus sa iyang mga sumulunod nga ipuno nila ang mga nabilin nga pagkaon agud wala sang may mausik nga pagkaon. Gani, gintipo nila ang tanan nga nabilin. Kag halin sa 5 ka tinapay nga ginpakaon sa mga tao, nakapuno pa sila sang 12 ka alat o kon 12 ka baskets. Wala gid sang imposible sa Ginoo. Nothing is impossible. Gapatigid ko da, Teacher Jem. Pagkakita sang mga tawo sadto nga milagro nga ginhimo ni Jesus, nagsiling sila nga siya na gid ang matuod nga propeta nga ila ginahulat nga magaabot diri sa kalibutan. Nanamian gid ako sang muni nga istorya, Teacher Grace. Pamatuod ini nga wala gid nagabaya ang Ginoo sa iyang mga katawhan. That's right! Hindi basta-basta magbubo sa pagkamaayo ang Ginoo. Nagasululubra pa kag nagaawas-awas. Hallelujah! Ang aton memory verse last week nagahalin sa Psalm chapter 77 verse 14. You are the God of great wonders. Ikaw ang Diyos nga nagahimo sang milagro. Amen! Parents and kids, tio naman para sa bag-o naton nga istorya. Ready na kamo magpamati? Bayaw bikamot kung ready na? Wow! Abaw, pagkadamo-damo sa inyo ba? Sa aton bag-o nga istorya, diri ta makitaan kung ano pa ang ginbuhat ni Jesus samtang nagasakay sa sakayan ang iya mga disipulo. Ano ay hanang natabo? Let's watch this!
After the great feeding of the 5,000, Jesus told his disciples to get into a boat and cross the lake, called the Sea of Galilee. "I'll meet you later," Jesus told them. It was time for Jesus to spend some time in prayer. As his disciples took the boat across the lake, Jesus went to a place where he could pray. Even though it was late at night, Jesus knew that prayer and time with God, his Father, was important. While Jesus prayed, a violent storm arose. The wind was fierce on the lake, and the disciples, rowing with all their might, weren't getting anywhere. Even though they had been on the lake for hours, they were unable to steer the boat and became frightened. At that moment, Jesus decided to come to the disciples. Since he did not have a boat, he simply started walking on the water towards them. In the middle of that terrible storm, Jesus walked calmly as the crushing waves roared from all sides. As the lightning flashed and the rain pelted them, the disciples looked around in confusion, wondering what to do. And then they saw something on the water. Could it be someone walking on the water? "It's a ghost!" they screamed in terror. Every one of the disciples in the boat was terrified. "Take heart. It's me," Jesus replied cheerfully. "Don't be afraid." He walked confidently toward the trembling disciples who were huddling in the wind-swept, wave-beaten boat. Then Peter answered, "If it's you, command me to come to you on the water." Peter knew that Jesus had control over all the elements, even the weather. "Come," Jesus replied. So Peter began to climb out of the boat and stepped into the water. He was doing it. He was walking on the water. He could hardly believe what was happening. But then Peter shifted his attention away from Jesus and onto the storm. He felt the sting of the strong wind. He looked at the motion of the wild waves, and then he plunged down into the water. "Lord, save me!" Peter yelled. Quickly, Jesus grabbed Peter and pulled him back, helping him into the boat. Jesus looked at his disciples. "Why do you have so little faith? Why do you doubt so easily?" Jesus asked. Then Jesus stepped into the boat himself, and right away, the night became calm. The air went still. Not even a hint of the terrible wind and storm they had experienced. The disciples in the boat were astonished. Their terror was gone, and they started worshiping Jesus. "Truly, you are the Son of God," they whispered in adoration. Now I'm divided, I live to worship, my heart is his alone.
cross before me, the world behind me. I fix my eyes on Him, my Creator, my living Savior, forgiver of my sin. Oh, The cross before me, the world behind me. I fix my eyes on Him, my Creator, my living Savior, forgiver of my sin. I'm following Jesus. I'm following Jesus. I'm following Him today. I'm following Jesus. I'm following Jesus. I'm following Him today. I'm following Jesus. I'm following Jesus. I'm following Him today. Let's play it again. I have decided to follow Jesus, to go where He may go. Now I'm divided, I live to worship, my heart is His alone. I will not cease to praise His name. My life's been changed by His grace. I'm following Jesus. I'm following Jesus. I'm following Him today. I'm following Jesus. I'm following Jesus. I'm following Him today. you guys sound awesome. Let's sing the next verse. I have decided to be His witness, to take a stand for Him. There's nothing better, there's nothing greater than a life with Him. I will not cease to praise His name. My life's been changed by His grace. I'm following Jesus. I'm following Jesus. I'm following Him today. I'm following Jesus. I'm following Jesus. I'm following Him today. The cross before me, the world behind me. I fix my eyes on Him, my Creator, my living Savior, forgiver of my sin. Oh, The cross before me, the world behind me. I fix my eyes on Him, my Creator, my living Savior, forgiver of my sin. I'm following Jesus. I'm following Jesus. I'm following Him today. I'm following Jesus. I'm following Jesus. I'm following Him today. I'm following Jesus. I'm following Jesus. I'm following Him today. Mark chapter 5 verse 36. Jesus told him, "Don't be afraid, just believe." Again, Mark chapter 5 verse 36. Jesus told him, "Don't be afraid, just believe." Is our memory verse for today. It's I know this portion. Hello, parents and kids! We will ask 8 questions about the story. Okay, so kung kabalo kamo sang sabat,
Answer ka mo dayon. Ipatype kay mama mo sa comment box. Ayos? Ayos! Okay, so question number 1. Where did Jesus' disciples go? Diin nagkadto ang mga sumulunod ni Jesus. Kids, balaan nyo bala? Kung balaan nyo ang sabat, butang nyo lang ang answer nyo down sa comment box. Okay, yes. Uy, Teacher Ana, may nag-answer oh. Ang iya answer is Bethsaida or Bethsaida. Correct. Very good, kids! So, makadto naman kita sa aton nga ikaduwa nga pamangkot. Where were the disciples in the middle of the night? Diin bala ang mga disipulo pagkagabi? Balaan nyo bala, kids? Diin sila to ayhan nagkadto man. Oh, ato! Balaan sang isa na dumduman niya guro ang party sa story. Wow. So, ang sabat? Teacher Barbie, in the middle of the lake or sa tunga sang dagat. Yes, Yay! sa tunga. Very good, kids. Okay, so question number 3 na kita. Why are the disciples rowing so hard on the boat? Nga nabudlayan ang mga disipulo magbugsay. Hala ka, Teacher Barbie nga aman. Balaan nyo, kids. Nalang tawag ta kung sinugid na mati sa atin nga story. Uy, adto mi ara. Because of the strong wind. Tungod sa mabaskog nga hangin. Wow, Teacher Barbie, ka mga sagad gid sang aton yung mga kids subong Yes, that's Okay. right. Agree gid ko sa imo, Teacher Ana. makadto naman kita sa aton ika number 4 nga question. So when the disciples saw Jesus walk on the water, what did they do? Ano ginobra sa mga disipulo sa nakita nila si Jesus nga naglakat sa tubig? Wow, galakat si Jesus sa water. Na ano ayhan ang mga disciples man? Nagakatulog bala sila, Teacher Barbie? Siyempre, kita nila. So, laban-laban, bugtaw sila. Okay. So, ang sabat mga kids, they were terrified and screamed. Or, hinadlukan sila kag nagsinggit sila. Grabe, no? O sige, proceed na kita sa aton nga. Question number 5. What happened when Jesus stepped aboard the boat? Ano natabo sang nagsakay si Jesus sa sakayan? Balaan nyo bala, Sang kids? nagsakay na si Jesus sa barko or sa boat, ano ang natabo tuman? Tandaan nyo ba, kids? Ato, Teacher Ana may nag-answer. And correct. The strong wind stopped or nagpuntat ang mabaskog nga hangin. Kasagad na gid sa mga ton, mga kids, si Teacher Barbie. Yes, balaan tagid nga nagalisin sila sa story. Okay, very good, kids. Now, let's go to our 6th question. What did Jesus do in the hills? Ano bala ang ginhimo ni Jesus or ni Jesus sa bukid? Nagsaka si Jesus sa mountain. Nag-ano siya man? Okay, so, kanami gid sa mga kids ya. May nakita na ko ang sabat ya to ho. He prayed or nagpangamuyo si Jesus. Correct. Okay, so question number 7 na kita, Teacher Ann. Dasig na lang kita matapos, parents Yes! and kids. So, hindi maghuya-huya nga mag-answer if kabalo ka mo. Comment down Okay? below. Yes. So, question number 7. What time did Jesus walk on the water? Ano oras naglakat si Jesus sa ibabaw sa tubig? Balaan nyo bala, kids? Hindi ka maguya-uya. Answer dayon. Dali. Gani man mga kids. Okay, Be? Uy, ara, may nag-answer. So, 3.
o'clock in the morning or alas 3 sang kaagahon. Ay, ka mga very good sang kids namon. Okay, last na lang, Wow. Teacher Ana, nga question. We are down to our 8th question. Where did they go after crossing the lake? Diin bala sila nagdungka? Balaan mo, Teacher Barbie? Hindi ko mag-answer bisan balaan ko kay i-give ko ang chance sa mga kids. Dalian nyo na, kids! Answer na kamo para matapos na kita. Okay, ato! Grabe ka dasig sa iya ba? So, ang sabatya is sa Genesaret. Yes, Yay! correct. Yay! So, congratulations, kids. You did all well today. Very Next good, kids. is our activity time. It's Activity time! Okay, Teacher Kat. So, today, ang obrahon naman naton nga activity, upod ang aton nga kids, is ang scenario kung sa diin naglakat si Jesus sa tubig or Water. Jesus walks on water. Okay, kids, for our materials, again, we will need the following. Construction paper, scissors, markers, stickers, or other decorating materials, glue, tape, or and popsicle stick. Okay, please be reminded, mga ginikanan, palihog, giya, or guides ang inyong mga kabataan sa paggamit sang gunting. Likawan nato ng mga matalom nga bagay nga ipalapit sa ila. Ini nga pahanumdom para gid sa ila safety. Salamat! Okay, so let's proceed, kids and parents, sa aton nga first instruction. So first, what we will do is decorate the base background. Ari nga aton nga base, ang gigamit nga color is do somewhat purple or lavender ni sa. So decorate the base background adding a verse or captions and pictures as desired. So pwede ta sa butangan caption sa kung ano dinatabo, pwede ta kapili Bible verse relating sa sininga natabo nga naglakat si Jesus sa tubig, or pwede pagita ka add drawings or pictures. So first, i-decorate ta dan ang aton nga base, which ipakita sa aton ni Teacher Kat. Anong ibutang ta, Teacher Cell? Pwede taman ibutang, for example, kung hindi Bible verse, caption na lang. Sa sini nga scenario, pwede ta butangan, Jesus walks on water. Or, pwede man kay si Peter, iagin save dire, Jesus saves Peter. So, depende kung ano nga makarelate sa scenario nga caption, kids. Hey. Okay. Ang gitsulat namon, Jesus walks on water. Tapos medyo may clouds. Clouds pa kami di, okay? Storm na siya that time, di ba, kids? Okay. So, ano pa ginang next step, Teacher Kat? Ang next step is cut paper into waves and both shapes, gluing into the main background. Okay. So, makat kita ko no sa mga colored paper or any construction paper being a colored nga pwede nyo magamit. Then, makat out kita sang itsura nga daw waves or balod. So, ang ginobra na mo, nag-cut out na kami nga daan. Wave number 1, wave number 2. Tapos, syempre, may boat. Kaya diri nagsakay ang disciples ni Jesus. Okay. So, next, obrahon ta is i-glue ta ina sa aton nga main background. Okay. I-glue ko na siya, kids, ha? Okay, i-glue na siya ni Teacher Kat. So first, may background kita. Ginbutangan ta sang caption or pwede man Bible verse. Nag-drawing kita gamay nga clouds kay storm to sa. Tapos step 2, nag-cut out kita sang duwa ka wave nga i-glue naton sa background kag nag-cut out pagit kita sang boat. Okay, natakot ka na ang isa ka. Okay, done na kita sa wave number 1. Tapos next naman, kids, ang wave number 2. Dapat damo-damo gid waves kay gabagyo to that time, di ba, kids? Okay, wave number 2. Tapos Okay next. na.
Next, Teacher Kat, ang boat na, no? Oo. Okay, ang boat na. Okay. Kids, ari na. I-glue na ni Teacher Kat ang Barko. boat. Nagatakilid sa gawa kay storm to daan. Grabe ang balod. Amo nagatakilid ang aton nga boat. Okay. So, next instruction. Ang tawon ta ko na no next nga brown kids. Okay. Ano Teacher Kat ang next? Glue the component into the paper. So, nag-glue na namon ang waves kag ang barko. Okay. So, fourth step is cut a slit in the bottom of the paper for the characters to fit into. So, characters, speaking of characters, ano gamiton ta para sa characters kay Jesus kag kay Peter, Teacher Kat? Ang glue stick. Popsicle sticks gamiton ta. Ay, popsicle sticks. Okay. Sige, magamit ang popsicle sticks. But first, mag-cut kita na isang gamay nga slit Oo, para kaigot or gamay sila. nga buho kay dirata sila karon isuok. Okay, kids. So, reminder, be careful sa paggamit sa gunting kag Pabulig guardians ni mama. or parents. Paliyog buligan taton mga bata. Kag kung pwede kita na lang maubra para hindi papila sa aton mga kids. Okay. Okay, so ginbuhuan ni Teacher Kat. Yes, nagin-insert na naton ang popsicle sticks. Kuno abi nga aton nga popsicle sticks, ang isa si Peter nga nalunod. Ang gatakilid siya kay nalunod na siya tapos si Jesus tadlong lang niya kay walk on water si Jesus. So para mas nami pwede ta sila guro drawingan tsura Teacher Kat no. Pwede. Pwede ta drawingan nga those smiley lang. Buligay ka to share Okay. Sige, ari ko no akon si Jesus. Naga-smile si Jesus, ya. Naga-smile siya. Okay. Okay. Ari na kids, Ari na. kindrawingan lang namon gamay nga smiley. Okay, so pwede ta guro pakita sila, Teacher Kat? Oo. Sige. Okay, try tayo pakita sila. So kids, ari na ang natabo. Ang last step nga ginubrata, decorate popsicle sticks nga may tsura ni Jesus and Peter. So first, step 1, background, ginbutangan ta caption, gindrawingan ta pagid clouds. Paglabot ta sa step 2, nag-cut out ta sang waves. Tapos sang boat, Barko. nga gintakod ta nga nagatakilid kay gabagyo. Tapos next, gingluta na sila tanan. Tapos nagubra ta slit dire. Para? Ginsuok ta ang popsicle sticks. Kaya mo na nga aton nga characters, si Peter ni kuno tapos ari si Jesus. Tapos gindrawingan ta sila tsura para ma-identify naton sila. So, if you are done, take a picture of your work with you and send us a copy. Okay, so ano gani next Teacher Kat? Ano brown ta gani man? Ma-picture kita. Ma-picture ta? Agbuntang mga teachers. Okay, tawagon ta sila. Tawagan sila Teacher Kat. Teacher Jem, Teacher Grace, Teacher Anna, Ready na Teacher ko mo kids. Barbie. Mapapicture ta. Hi teachers, mapapicture ta. O lang tawa mo na activity yung galunod si Peter oh. Tapos si Jesus ara nagatindog. Galakat sa pakadto kay Peter kay save si Peter, di ba? Duduman yung story sa Bible. Yes, Okay. of course. So mapapicture kita teachers. Yes, Sige, yes. Okay. 1, 2, 3. Isa pa. Okay. 1, 2, 3. Okay. Last pa, good? May last pa? Say Okay. cheese! Cheese! Okay. Before we end, let's end this with a prayer. Okay, let's close our eyes and talk to Jesus. Dear Lord, salamat gid sang imo nga presensya nga nag-ubay kagid sa amon nga pagpamati kag pag-enjoy sang Children's Church subong nga adlaw. Lord Jesus, buligi kami nga magsalig kag maglaom nga ikaw lamang ang makabag-o sa amon. Indeed, Lord,
You perform wonderful miracles, kag i-help mo gid kami nga patihan ka nga asa subong nagapakita ka sang imo nga milagro. Holy Spirit, dismiss us with your guidance and lead us away from temptations. Pangunahi ang amon nga dalanan, Lord, kag i-help kami nga i-obey namon, ikaw, kag ang amon nga parents. In Jesus' name we pray. Amen. Ano gani? Next teachers? It's trivia time! Sino may trivia? Trivia. Ako! Okay, ang last week trivia is, when Jesus died, what 3 things happened? When Jesus died, what Three 3 things. things Isang happened? napatay si Tatlo Jesus. kabutang nga natabo. Yes, May okay. options. May options. Uy, may Okay, options. ang options is, pick from the list of 5. Earthquake, a plague on the house of Pilate, veil on the temple torn, all babies cried at once, and tombs broke open. Okay, so may 5, mapili lang kita 1. Okay, so diin ta na makita ang amo na nga story, teacher. Okay, so ano ang clue? May clue ka, Teacher Kat? Oo, mayroon ako clue. Mabasa ini sa Bible. Hmm. Ang aton clue subog is Matthew chapter 27, verse 51 to 52. So, tatlo kabutang nga natabo sang napatay si Jesus. I think sang aga mo na kung devotion mo. Wow. Okay, so ang answers are earthquake, veil in the temple torn, Veil in the nagisi temple ang torn. kortina, and the tombs broke open. So those are the 3 things happened when Jesus died. Okay. Grabe, amazing. So, kung may Ito ba, last week's trivia, of course, hindi pwede madula ang This Week's Trivia with Teacher Ebsen! Okay. Ready na bala kita tanan for this week's trivia? Uy, ready na mga kids. Okay, for this week's trivia, what were the 2 plagues that afflicted the Egyptians physically? Meaning na tando gidi lawas na halitan gidi lang mga kalawasan. What were the 2 plagues, duwa ka plague, nga naghalit sa kalawasan sa mga Egyptians adto? Gusto niyo bala options? Of course! Sige. Was it gnats and blisters? Boils and hives? Boils and hives. Dandruff and hives? Dandruff. Or gnats and boils? Okay. Gusto niyo bala may clue? Yes, of course! Okay. Ang clue naton, makita ang answer sa Book of Exodus chapter 8 to 9. So, dira sa duwa na ka chapter makita kay di ba Teacher Barbie lawig-lawig ang plagues? Yes! Pila na And ka chapter? kabilog daan. Lawig-lawig na. So, ang aton nga options diin di sa duwa nga combination sang plague sa gnats and blisters, boils and hives, dandruff and hives, or gnats and boils. So, kids, reading assignment na naman, Exodus chapter 8 to 9 para mabalaan ta ang answer for next week's trivia or for this week's trivia. Okay. So, see you next Saturdays, kiddos! We hope you had a great time with us today. God bless you and keep you. Bye!